Abudov stan je potpuno uništen. Uprkos činjenici da je tokom poplava, rizikujući vlastiti život, spašavao ugrožene, nema izgleda da će njegova četveročlana porodica uskoro ponovo imati dom. Sad trenutno nalazimo, kako bih rekao, na ostacima temelja zgrade gdje sam ja nekada živio, zapravo gdje sam živio 31 godinu. Bosna je tih dana nosila sve pred sobom, a Abud je imao veoma bitnu ulogu tih dana. 15.5. ja sam spašavao ljude. Vozilio sam ženu sa djetetom i još bili par nekih osoba. Zaglavili se do jednog bora, pošto se čamac iskriviti. Tu me uhvatila neka panika, vidim da će se prevrnuti čamac, dijete se trznulo kako udario čamac u jednu topolu. Ja sam se protegao i vratio sam dijete nazad. Abud je spašavao ljudske živote, ali je osvojio i brojne medalje. Pa bio sam prvak Srednje Evrope, 5 puta polufinalista na svjetskom prvenstvu, polufinalista na evropskom prvenstvu. Ostalo mi je 256 medalja, našli smo tu neki 40 sreća, pa je tu ostalo u jednom pijesku. Oprostite. Nada se da će uskoro riješiti stambeno pitanje, ali i nastaviti raditi u kajakaškom klubu koji ima tradiciju još od 1953. godine. Evo vidite šta je ostalo tog kluba, tako da sam stvarno vezan i za ovaj klub i za ovaj stan, ali eto, vidjet ćemo, pred nama je. Pokazat će vrijeme da li ima dobri ljudi.